tun chum video a chuan iswa zirtir somle pahni te thi dan rap thak tak tak ngai thak ho na lo nei le donila iswa kha na sataka ngai sak ani nuwa kalvari tlanga hling lukhum khum tirin miswal ber anga cross sakhen be ani ti tho hi chu keini christian te changlo po hian kan chiangin kan bel hlom biao nge yanga ma se le lama azir tir te thi danero shechiang le mang kan tam hau lawanga achen te chu iswa anti hlum ang deuh zul zui tlema her danglam sheta ti hlum te anni a adang te ro iswa thi dan ne na in anna te vak nei lo ma se rap thak le chi bai om tak taka ti hlum te anni fur chu wangin tun chum video a chuan overviewbible.com in iswa zirtir somle pani te thi dan ni oma atar lan te hi lotar lang chong vele donila chumi ma in he video a kathuron soitor te hi ke ngei po in adik fam ki me kati haulawa aziak te hi angai ngain karon letling chong mai chau dona ni ti kha khongain milo sha tel saksham donia kum edi somthum pathum na borvela iswa krista cross sakhen be ani nu khan azir tir te chu chanchin chashilin khovel mun sang sanga ankal dar hloma chu chuan christian sa khwa chu nasataka tial tharin ngai theilo pol po antam lea iswa angchia dodal na tokin ti du da na le sheom na nasatak antwar hlomani khang zirtir somle pani te zinga pani chia kha bible hian chiang taka an thi dan tarlan ani awangin midang zong thi dan kha afak chuan sha chian a har to hlena a manlai christian ziak mi te ho thu ziak da chata tangte ko shan ziak hlui to tak tak hai chwa le achang te le thu ziak tam tak tu nuwa mu chwa le te achang te ro in sha the mual chu a om ve thungani Simon Peter hi chu iswa zui tu te zinga alang sar ber pol ni in iswa nen po a in ngeng nai tak ani a iswa thi nu thleng po khan Christian sa khoshwai tular le zui tunga tak ni in a ming po a cher hle kwa vadis movie en to te chuan Peter thi dan hi chu kan sha chiang hlom hle in arin om kum edi somruk palina borvela lalni roan rom khopui a hal chum khan ahal tuwa christian te chu pu thluk ani a khami chum khan christian ten pa ina an en le an shwai tu ber ti thei petera khan man atoka chuta chuan anti hlum don khan iswa thi dan anga thi chu phulo a in ti awangin crossa kheng bet thovin alet ling zongin an khai kang thunga chutiang chuan a thi ani Petera unaw pa Andrea thi dan po hi Petera thi dan ang deuh tho nia soi oma ziak dana chuan kum edi somruk na borvel khan Greek khopui patrasa chuan Andrea po hian alo zui chin iswa thi dan anga thi chu phulo a in ti awangin crossa chuan kheng bet lovin an tron beta an tron be na cross chu ti shape pakhai kang lovin akokal X shape in an khai kang bokani hei mai ba ka hian le khabu pakhat X of NU tia phei chuan Andrea thi dana hian thilmak tak ombok chu hetia crossa tron be ani lai hian cholmi alovin ni thum chung zet pathian thula soin pathian ala choi moyani chuti line he thil thleng hi adik nge yem he le khabu X of NU wa thu in ziak te hi arin tlak nge yem ti ero fin fi a har to hle thung engpo ni se ti hlum ani dan tak ero hi chu adik ni nge yin alang achan chu book of martyr le khabuwa po hian chanchin thashila asia khomwal pui afan na sathute edesa hmuna shwai ani thu le chu hmuna chuan cross sakhen be ani thu te hi chu tarlan ani a tin x shape zonga cross atron be chunga ti hlum ani awang hian hetiang hi St. Andrew's Cross ti ani zui bok ni nan soyani Jacoba hi chu ngun nama vi hlum ani a Judami te khan Christianity dar zau zel tur kha an du lo ema wangin lal heroda chuan
an lom zong siam nan ti in Christian te chumanin ati hlum china chuti lai kum edi somli palina borvel khan Jerusalema Jacob apo hi ngun nama vi hlum anita nia soyani Johanna hi chu iswa zirtir te zinga kum upat chaktok to lawanga thi chun nia soi ani Efesia kalin tir ko te le khathon pathum ngota jiaka chumi hmuna tang chuan Patmos thliar kara kal le in he hmuna a om lai ve khian thupuan the book of Revelation ti hi aziak le tani hemi hnu hian Efesia kir le in kum edi somriat pakwana borvel khan thi dan pa ngai takin athi zui tani Tertullian kum zabi pahni na top lam le kum zabi pathum na lai vela ziak tu pakhat chuan Roma tanga no chwa ani don khan Colosseum shwai ani a heta hian Johanna chu tel chuan so in tirani a ma se maktak main hemi chum hian Johanna chu engtin ma omlova he thil thlenga wang hian chulai hmuna pungkho mi puite chu Christiana anin le pha vek bok ni ina ziakani Iswa zirtir te zinga pakhat Philippa thi dan po hi afak faka shiat zui tur wang he a ziak lui hai chu achang te chuan Philip tia chin chha pui an thatnem em wangin Iswa zui tu Philippa nge Philippa tho chanchin thachil chin midang zok ti thliar thiam a har em wangin a thi dan dik tak hi a shiat hlei the meu to lo chuti lain thil ni thei erwa tam hle thung record pakhat chuan thi dan pa ngai natna nei thi ni ina ziaka adang ero chuan alu tan chhum ni angin aziak boka adang le chuan lungmanga vom hlum ni ina ziak bok athi dan tak hi shiat fak ni telo ma se kum zabi pakhat na borvel kum edi somriat vela manlai grik khopui Herapolisa martar ani rin na ero alian hlea Asia Minor khai hlum ni angte po in soi a omani Bartholomew po hi midang tiang thovin amartar ti ni ma se athi dan fak ero shiat har sale deu soidan le ziak dan pomdan sang sang omzinga avun li sak ani nuwa alu tan chum sakani ti hi pomdan tlang lon berani a heiwang che a hian lemziak tu lemziak thiam sang sang te po in avun li sa akeng hnuang lai lem hi an ziak na sa hle chuti lain pomdan chen khata ve thung chuan ni khoshelawa ngai sak le vuak ani hnuwa tuipuya an pai nia soi omboka Fox Book of Martyr phei chuan India rama na sataka soi sak le vuak ani hnuwa milem betu ten cross sa an kheng bet ni ina ziak bok Armenia rama Albana khoa anung chungin an hleprala aluan tan chhum nia soi ombokani a enga po hilodik ta se arap thak thokhat don hle ti erwa chiang mai ome the ex of Thomas ain zia dan chuan Iswa zirtir te zingami thoma hi chu Mylapore India Krista wanga martar thovin aboral ani tin athi dan hi fei manga chun hlum ani bok Syrian Christian tradition po in July ni thum kum edi somsari pahni na khan Mylapore India fei manga chun hlum ani thu hi alo tar lang ve bokani Mathai thi dana po hian rin dan le pom dana tam le a thi dan pa ngaya boral ani ti le martarin aboral tia hian man lai ta to ngai dan le pom dan a phir chui reng mai ni Bible chanchin zirbing tu chen khat te chuan hal hlum lunga den hlum vi hlumemo lutan chhum ni nge ya an nga ya John Fox le khabu lar tak Book of Martyr chuan kum edi somruk na borvel khan nada ba khopuya amartar ni na ziaka ti hlum ani dan tak ero atar lang tel lo thung chuti line Ethiopia rama ngun namin an sa thlum ni te po soi omve bokani Alphaya fapa Jacopa hi Christian masate tana biak indin tu te zinga mi poimo takani a athi dan chungchanga po hian soile pom dan pathum oma pakhat na chuan Ijipa
chanchin tha a hrit lain man ani a ostrakain khopuya khen bi ani ti ani chuti line Hippolytus kumzabi pahni na le pathum na borvela theologian mingthang tak chuan Jerusalema thua seilain Juda ten lungin an deng hloma temple kianga ruang an zalni na ziak ve thunga tin lal Heroda an Palestine bula aluwatan chhum nia soi ombok thadai hi chu Syria chanchin thashila akallain martarin athi nia soyani thuziak hlui to tak the golden legion anti main atarlan dan chuan ramhuai no chhuwa atum lain sakho shwai tu ten sheipuin an chek hlumani hetia che hlum ani don lai hian ama a khocha tak chu thok le khata khwa aron duai thuta khopui ari dur dura kol a phezor zor bokani hei wang hian sheipui akeng lai lem ziak po hi mu turatam le nge nge chumai ba ka Mesopotamia rama thalaka hlum nia soite po ombokani Simona thi dana po hian soyatam le a adik ber tur sia thia mahar hle kumzabi som pangana laya ziak tu pakhatin atarlan dan chuan Iberia rama martarin athiani the golden legend chuan kum edi somruk pangana khan Persia martarin athi neina ziak boka Ethiopia na Christian te chuan Samaria a khen bi ani antiboka heimai ba ka hian kum edi somruk pakhatna Britain a khen be ani tite atak salai taka anzai bung tite edesa kum upat wangin aboralani tite anminuk mai Bible-in Iswa zirtir te thi dan atarlan zinga pakhat zok Juda Iscariot te thi dan ve thung hi chu midang ti ang lo takin martar ani velwa Iswa aphat san nuwa mani intilumani Iswa shalna poisa chu pui thiam hnena pekir le atuma ma se pui thiam lal ber chuan alo don sak du to silo wangin temple chu chwa sanin ama le ama chu a in okhlum zuita ani engpo ni se tun chumatan chuan khatichin kha nile ri mai sela video dang ngai nom le bengwar thak jok nen kan lo ke le thuaenga chumi ma chuan tlang au channel lo thli chen tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule